nibyo reka mbasuze kandi mbifuriza kugubwa neza bonero kubaha ikaze kuri tariki ya 28 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025 mbifurize rwose ibihe byiza nshuti bavandimwe banywanyi bataramukazi mudukurikirana umunsi ku wundi muherereye mu bice bigiye bitandukanye muherereye mu myanya igiye itandukanye nongeye kuba nabaramutsa rwose abari mu majyepfo amajyaruguru barasasuza uburengerazuba hose iyo muherereye mwese ndabasuje kandi bifurije kugubwa neza by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Burundi abari Uganda Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Rwanda muri leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no muri Afrika muri rusange mwese nongeye kubaha ikaze kandi n'iby'ingenzi n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba twongeye kuba twateranira ahanga muri amasaha cyangwa se maginga yangaya kugira ngo tubashe kuba twamenya uko ibintu byifashe rero akaruko kandi turaza kugaruka ku bijyanye n'imirwano yakomeje kugenda yumvikana kuri tunationali 5 ahanga Uganda Uvira Kamagera ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye igisirikare cya leta ya Kongo Fardc wongeye gutangiza ibitero byo kwirukana inyeshyamba z'umutwe wa M23 mu bice bigiye bitandukanye by'intara Kivu y'Amajyepfo tureba kandi icyo ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa amaze kuba bwasobanura ku bijyanye n'inyandiko ziragate leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo sibyo gusa kandi turaza kugaruka ku bijyanye n'imimerere y'abaturage mu bice bigenzurwa mu mutwe wa 23 ndetse n'ibyo societe civile zo muri bice zirimo zitangaza unyemere kandi tuze kugaruka ku makuru akomeye cyane ajyanye n'amategeko yamaze mu by'ukuri gushyirwaho ndetse n'ibyatangajwe hamwe n'inteko rusange ndetse n'inteko ya Sena ndetse n'inteko ishinga amategeko ibyo byose tugiye kuba twabirebera hamwe kugeza kuri saha tugufite n'andi makuru agiye atandukanye tuza kugenda tugarukaho mu bice bigiye bitandukanye byaha ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo ntutinde mu by'ukuri kanda subscribe cyangwa se sabone kutarabikora niba waramaze kubikora sava bravo ndetse ikindi kintu cy'ingenzi kandi kigomba kongerwaho nuko ugomba kuba mu by'ukuri wa likinga igitekerezo inyunganizi turabyakira muri comment nyarikira muri group yacu WhatsApp aho uca munsi muri comment ukabona link twaguterekeyemo ukayikandaho igahita ikugeza muri group yacu ya WhatsApp imera rero twimata tudondoshe muri amakuru duhere ku bijyanye n'amakuru ari guturuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo akomeje kubera imirwano ihuza inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 ndetse na kote Fardc kugeza kuri ubu ngubu rero leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje kwamagana kandi nanone ibitero bikomeje kugabwa n'umutwe wa 23 aho iki gihugu kivuga ko ibi bitero bishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda General Major Sylvain Kenge Bomusa Efuka Efuma yavuze ko mu by'ukuri ibiri gukorwa bisa neza n'intambara ikomeye cyane yerewe kandi ibi avuga ko biganisha mu by'ukuri kucyo abona ko gishobora kuba ari genocide ariko kandi uyu General Major Sylvain Ekenge avuga ko igisirikare cya leta ya Kongo gifite cyane kandi kiteguye no kugira ibyo gikora reka turebe muri Kivu y'Amajyepfo tuvuye ku byatangajwe n'uyu muyobozi nubwo hari imirwano ikomeye kandi igiye kumara iminsi yose igera kuri ne rwose dore ko kuri iki cyumweru tariki 28 imirwano yakomeje kumvikana bice bimwe na bimwe nkuko amakuru tugera kuva mu masaha mu gitondo M23 ngo yaba ishyuye ingabo z'u Rwanda mu makuru yatangajwe guturuka no ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo nanone ndetse ngo uyu mutwe wa M23 ngo waba ukiri mu mujyi wa Uvira kabone nubwo imirwano uko nabikubwiye ikomeje kugenda yumvikana mu nkengero ndetse no mu bice bimwe na bimwe ahangaha muri Uvira muri kilometero nkeya cyane ahantu warebesha amaso ariko M23 iracyagaragara mu mujyi ntago Fardc irinjiramo nkuko amakuru atandukanye abivuga ingabo za Fardc ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo nyine abafatanyabikorwa babo aribo Wazarendo aribo FDNB bakikije umujyi ndetse n'igice cy'uruziga mu buryo bw'uruziga aho mu by'ukuri ubona ko aka gace bamaze kukazenguruka ingabo zidasanzwe kandi nanone ngo z'umutwe wa 23 zikomeje kugaragara mu birindiro mu mujyi wa Uvira ahari imirwano ariko kandi nanone muri kilometero 10 uvuye muri uyu mujyi mu by'ukuri akaba harumvikanye imirwano imirwano yatangiye ku mugoroba wo ku wa gatandatu ku munsi w'ejo nyine n'imirwano yaje gutangira tariki 27 ukuboza haje kuba imirwano masaha ni mugoroba nk'uko amakuru tugeraho ishyira mu masaha mu gitondo nanone aho wita ku Kakumba hafi ya wita Katongo kisasa amazi umugoroba abarimo Wazarendo ndetse na Fardc batanaga mu mitwe ahanga Kakumba hafi ya Katongo
ndetse byaje kurangira mu by'ukuri ngo imirwano ikomeje mu misozi itandukanye ku musozi wa Katongo ugana ku muhanda route nationale 5 mu mujyi wa Uvira. Mu by'ukuri biravuga ko rero hagaragaye rero ituze rike mu masaha y'umugoroba muri uyu mujyi, aho ibitero by'indege z'intambara ku ruhande rwa leta ya Kongo byarimbuye ibirindiro by'inyeshyamba za M23 muri aka gace ka Katongo nk'uko amakuru abivuga rwose. n'ahangaha Kakumba ngo indege za drones z'igisirikare cya leta ya Kongo, tudege tutagira abadereve dukomeje gukoraho M23 nubwo hari igitutu ku ruhande rwa gisirikare. Inyeshyamba zikomeje kugenzura uduce twa Kigongo na Katongo kuva ku mugoroba wo kuri wa gatandatu, ubwo imirwano yari ikomeye, ubwo ibirindiro bya M23 byari bimaze kuba byarimburwa cyangwa se byaraswamo amakompura n'indege ahangaha Kakumba. Rero dukomeje rero n'izindi nyigo z'amakuru ku bijyanye n'ibikomeje kugenda bimenyekana, ariko kandi tutarava kuri aya makuru ajyanye n'imirwano, dore ko mu by'ukuri iby'urugamba byo birimo biragenda bihinduka kandi nanone bifata indi shusho n'indi sura kuri ubutaka bw'igihugu mw'abantu mwe, aho Wazalendo ikomeje gutana mu mitwe ifatanyije na Fardc n'umutwe wa M23. aha Kakumba, aha Katongo, ndakubwiza ukuri haracyari ikintu bita urugamba, haracyari ikintu bita urugamba rukomeye cyane. Katongo nubwo yabaye imirwano kugeza kuri wa gatatu masaha y'umugoroba, ntago yari yajya mu maboko ya Fardc, ariko mu by'ukuri ikintu bita urugamba rwo yari amakompora gusa, M23 rero yaje kwahura n'uruva gusenya burya mu masaha y'umugoroba. Reka rero babwire andi makuru akomeye cyane, twinjire mu bijyanye n'amategeko. niba ukunda amategeko nuve imbere y'izi ndangururamajwi za Region Info, ahubwo reka nkubwire uko ibintu byifashe hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero byamaze kuba byamenyekana nyuma y'ikindi gishinga amategeko y'igihugu yari yateranye, hashingiwe kuri ordinance y'ibyashyizwe hanze muri Nzeri uyu mwaka 2025. Umukuru w'igihugu yashyize umukono ku itegeko ryashyizweho mu by'ukuri kuri wa 24 Ukuboza. Iri tegeko rero rishingiye ku ngingo y'129 y'itegeko nshinga iteganya ko guverinoma ishobora guhabwa ububasha bwo gushyira amategeko mu gihe inteko ishinga amategeko iri mu kiruhuko. Mu bisobanuro by'iri tegeko byasomwe kuri televiziyo y'igihugu RTNC, byagaragajwe ko iri hame rishingiye ku byihutirwa biri muri gahunda ya guverinoma ikomoka ku byemezo perezida wa Repubulika yafashe mu gihe cy'amatora. Ibyo byihutirwa byibanda cyane ku kugarura amahoro n'umutekano, gutunganya imiyoborere y'ubukungu n'imari mu rwego rwo kunoza imikorere y'igihugu ndetse no guteza imbere ishoramari. Guverinoma ishimangira ko kugarura amahoro bisaba gukomeza itegeko ry'ibihe bidasanzwe etat de siège mu ntara ya Ituri na Kivu y'Amajyaruguru, ndetse no kuvugurura ubutabera bwa gisirikare hagamijwe gukaza discipline ndetse no kurwanya umuco wo kudahana cyangwa se guca umuco wo kudahana. Ku bijyanye n'imiyoborere y'ubukungu, byagaragajwe ko ruswa n'inyerezwa ry'imari ya leta bigira ingaruka zikomeye ku mibereho y'igihugu. Niyo mpamvu hakenewe ubutabera bugezweho kandi bwihariye bushobora guhana ibyaha by'ubukungu n'imari, harimo n'ibifite imiterere mpuzamahanga. Mu itegeko rinibutsa ko guhera ku itariki ya 2026 hazatangira gukurikizwa umusoro ku masosiyete n'umusoro ku nyungu z'abantu ku giti cyabo. Bisaba ko hahuzwa amategeko y'imisoro yari asanzwe mu nzego zifite amategeko yariye zirimo itegeko rigenga ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, itegeko rigenga ishoramari, itegeko rigenga peteroli na gaze, n'itegeko rigena amahame shingiro y'ubuhinzi. Ingingo ya kabiri y'iri tegeko igaragaza ibyo guverinoma yemerewe gukora, birimo kongera igihe cy'itegeko ry'ibihe bidasanzwe muri Ituri na Kivu y'Amajyaruguru, guhindura itegeko rigenga ubutabera bwa gisirikare, gushyiraho no gutunganya urukiko mpuzamahanga rw'ibyaha by'ubukungu n'imari, hamwe n'ubushinjacyaha bukuru bwihariye, no guhuza amategeko yihariye ajyanye n'imisoro ku nyungu. Hari ihindurwa ry'itegeko rigenga ubutabera bwa gisirikare rije mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye by'umutekano byatewe n'igitero cyagabwe. Leta ya Kongo ivuga ko gishyigikiwe n'u Rwanda bikorwa n'umutwe wa 23. Abasirikare benshi bakomeje kuburanishwa ku byaha birimo gutoroka urugamba, ubugambanyi ndetse n'ibindi byaha bikomeye. Ku bijyanye n'uru rukiko rw'ibyaha by'ubukungu n'imari n'ubushinjacyaha bwarwo, intego no kurushaho kubishimangira kugira ngo bizashobore gukora neza ku rwego rw'igihugu hose. Ububasha guverinoma yahawe buzamara igihe cyose inteko ishinga amategeko iri mu kiruhuko
kwa 16 Ukuboza 2025 kugeza kwa 14 Werurwe 2026 amategeko azashyirwaho muri icyo gihe agomba kuzagezwa ku nteko ishinga amategeko mu minsi 30 akimara gusohoka mu igazeti ya leta, bitaba ibyo agateshwa agaciro. Bivuze ngo rero vuba aya mategeko araza kumenyeshwa guverinoma. Dukomeje rero n'andi makuru akomeje kugenda amenyekana, hari icyo abaturage bakomeje kugenda batangaza, ariko kandi nanone reka duhere mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru n'ahandi yagiye hatandukanye abaturage bavuga ko bari gutaka. Hari imyigaragambyo imaze iminsi yumvikana mu duce tugenzurwa na AFC M23, ariko kandi societe civile ku ruhande rw'intara Kivu y'Amajyaruguru mu by'ukuri baraburira ku ngaruka mbi bakaninubira imyigaragambyo ku ngaruka mbi nanone zikarishye zishobora kuba zabaho. Societe civile uri Kivu y'Amajyaruguru ibinyujije mu mbaraga z'abaturage mu gace ka Masisi iratangaza impungenge zikomeye ku ngaruka mbi z'imyigaragambyo irimo ihatirwa abaturage mu duce tugenzurwa n'umutwe w'inyeshyamba za AFC M23, aho societe civile ivuga ko imyigaragambyo ibangamira cyane uburenganzira n'umutekano by'abasivile, kuko hari abaturage babyanga bagafungwa, hari abaturage kandi mu by'ukuri ngo bagiye bafungwa rwose bazira kutajya mu myigaragambyo ndetse no kugaragaza kutayishimira. Ibi byatangajwe nyuma y'uko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo yamaganye ibikorwa by'iyicarubozo n'ihohoterwa bikorerwa abaturage mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 nk'uko guverinoma ibivuga, ndetse igashinja iyo myigaragambyo kubigamije kwemeza ndetse no gushimagira icyo yita igitero n'iyagurura ry'u Rwanda. Mu itangazo ryagejejwe ku bitangazamakuru, societe civile iravuga ko kuva AFC M23 batangira gukoresha iyo nzira imeze gutyo yo guhatira abaturage kwitabira imyigaragambyo yiswe ya Rwanda, uduce twinshi twa Masisi twibasiwe cyane cyane Sake, Kicanga, Nyabiyondo ndetse na Rubaya. Abavuga ko ibiri kubera muri utwo duce biteye inkeke kandi babona ko bishobora kuba byatuma abaturage benshi babura ubuzima. Kubw'izo mpamvu bavuga ko muri bice bya Sake, Kicanga, Nyabiyondo, Rubaya abaturage mu by'ukuri kubera icyo kibazo batabayeho mu buzima bwiza, nk'uko iryo tangazo ribivuga. Ngo ku itariki 23 Ukuboza 2025 aho bita Sake habaye imyigaragambyo, ngo ariko imyigaragambyo yasize abaturage bagera hafi ku 100 bafashwe, ndetse barimo abagore 26 n'abana 30 bajyanwa gufungwa. Umwana w'umuhungu w'imyaka 13 ngo yasize ubuzima muri izo mvuru zabaye hagati y'abaturage n'inyeshyamba za AFC M23. Abaturage banga bavuga bati ntabwo tujya muri ibyo bintu, M23 iti bigomba gukorwa. Ngo rero byaje kurangira hari n'uwasize ubuzima nyuma y'uko abaturage bamwe bagaragaje ko batishimiye guhatirwa kwitabira iyo myigaragambyo. Ariko societe civile ikomeza ivuga ko urubyiruko rwinshi rwo muri Sake rwahise ruhungira mu bwihisho. Kugeza ubu ngubu ngo hari abari kwihisha rwose banga ko bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Kuri AFC M23 mu by'ukuri ngo yatangiye iperereza irushinja kwanga kwitabira imyigaragambyo kuri uru rubyiruko rwanze nyine kujya muri ibyo bikorwa bya M23. Kwa 24 Ukuboza 2025 Ikicanga naho habaye imyigaragambyo nk'iyabaye Sake. Nyuma yaho umurinzi w'uburenganzira bwa muntu wari umuyobozi w'amasomo mu ishuri ryisumbuye ryo muri ako gace ngo yarafashwe ajyanwa muri kasho bikozwe n'inyeshyamba za AFC M23. Ngo kandi abavuga aya makuru bavuga ko ngo nta mpamvu isobanutse yatanzwe uwo munsi, kandi ngo inama rusange zatuye abaturage zakorewe muri Nyabiyondo ndetse na Rubaya, ariko kandi ngo ibingibi mu by'ukuri bakavuga ko biri kuba bidakurikije amategeko kandi mu bigaragara biri kugenda bibangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bityo bagasaba ko hari cyakorwa vuba bidatinze mu maguru mashya, amazi atararenga inkombe, kuko ngo mu bigaragara mu by'ukuri hatabayeho kugira igikorwa bishoboka cyane ko ashobora no kuzamo n'ibindi biteye ubwoba cyangwa se birenze kamere ya muntu. Kubera ibyo byose societe civile ku ntara Kivu y'Amajyaruguru irasaba ibi bikurikira: irasaba ko hubahirizwa byuzuye icyubahiro cya muntu kigomba kurindwa mu bihe byose, kurekura bidatinze kandi nta mananiza abasivile bose bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse no guhagarika guhiga abaturage bihishe, kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara
ajyanye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, gutandukanya abasirikare n'abasivile, kuringaniza n'ubwitonzi nk'uko biteganywa n'amasezerano y'i Geneve yo mu 1949 nayongereweho mu 1977 ndetse n'amasezerano y'Irahe. Hari gukorwa kw'iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane abari nyuma y'ibyo bikorwa baryozwe ibyo byaha ndetse no guha ubutabera abahohotewe. Hari guhagarika burundu ibikorwa byose byambura abaturage ubwisanzure ndetse n'ikorwa ry'ibikorwa ry'iyicarubozo. Hari ugufunga bidatinze amagereza yose ari mu duce twigaruriwe afatwa nk'afungirwa mo abaturage hadakurikijwe amategeko kandi ngo hicirwamo n'abantu bari mu kasho ku musozi wa Maca Isake. Iyo gereza ngo igomba guhagarara, aho bivuga ko ngo abasore bane bahapfiriye hagati y'Ugushyingo ndetse no Kuboza 2025. Hari guhagarika ikoreshwa ry'abasivile ku ngufu cyane cyane urubyiruko mu gutwara ibikoresho by'intambara bijyanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko bibashyira mu kaga gakomeye. Societe civile ishimangira ko nta cyaha gikorwa ngo kibure kuboneka. Hagati aho kwigarirwa k'umujyi wa Uvira na M23 kwamaganwe bikomeye n'amahanga cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bashinja u Rwanda kutubahiriza amasezerano ya Washington yashyinwe na Perezida Felix Tshisekedi na Paul Kagame. Nubwo M23 yatangaje ko yikuye muri Uvira, Amerika yakomeje gusaba ko yitandukanya n'uwo mujyi ku ntera kilometero nibura 75. Ni muri iyo mimerere y'umutekano n'igitutu cya diplomasi hatangiye kugaragara imyigaragambyo nyinshi mu duce tugenzurwa na M23, aho amashusho yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abaturage bashyigikira ubuyobozi bw'iyi mitwe basaba gufungura amabanki ndetse no kwamagana igitutu cy'amahanga. Ibi byose rero societe civile ikaba ivuga ko ngo burya byagiye bitegurwa n'umutwe wa M23. Mu yandi makuru rero akomeje kugenda atugero cyangwa se mu byakomeje kugenda bimenyekana, tunakomoza ku masezerano tuba tunamaze kuvugaho haraguru. Patrick Muyaya arakana ibirego byo kugurisha ubusugire bw'igihugu mu masezerano ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Amerika. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo iramagana ibivugwa ko igihugu cyaba cyaragurishije ubusugire bwacyo mu masezerano y'ubufatanye bagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byavuzwe nyuma y'uko perezida wa Kenko wa Lumumbashi Maître Fulgence Muteba Mugalu avuze ko ayo masezerano yaba abangamiye iterambere ry'igihugu ndetse n'ejo hazaza habaza komoka nyine kubariho ubu ngubu. Ubutumwa bwe bwa Noheli, Muteba yavuze ko ayo masezerano asa naho igihugu cyagurishije amabuye y'agaciro mu gihe kirekire cy'imyaka 99, ngo ibi byahise bihakanwa bikomeye na Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma akanaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru. Patrick Muyaya yavuze ko nta masezerano y'imyaka 99 ahari, ko nta mine n'imwe yagurishijwe kandi ko nta na hamwe igihugu cyatanze ubusugire bwacyo. Yasobanuye ko aya masezerano ashyiraho gusa amahame yo gukorana mu mucyo ndetse no mu nyungu z'impande zombi, aho Leta ya Kongo igumana ububasha bwose bwo kwanga umushinga wari wose wabangamira inyungu z'igihugu. Uyongeyeho ko kuvuga ibinyuranyije n'ibiri mu masezerano kandi yarashyizwe ahagaragara ku mugaragaro ku munsi yashyinweho ari ugushuka ndetse no kuyobya abaturage, bityo ibyo bikwiye kuba byakwirindwa. Patrick Muyaya kandi yanenze uyu umugabo wo muri Lumumbashi wavuze ibi kuba atarakoresheje umunsi wa Noheli ngo ahubwo yamagana ihohoterwa rikorerwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abayingabo z'u Rwanda n'inyeshyamba za M23, ahubwo yavuze ko iyi mitwe yateje impunzi zirenga 500 inafata umujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Ati ibyo ngibyo nibyo yakaba yaramaganye. Yibukije ko ngo u Rwanda rwungutse cyane mu bucukuzi butemewe bw'amabuye y'agaciro ya Rubaya, aho mu mezi ngo 6 ya mbere y'igihembwe cy'umwaka wa 2025 rwaba rwarohereje hanze kuruta yongereho 213%. Nyamara ibyo byose ntibyigeze bivugwa na Muteba Fulgence. Ku bijyanye n'ibikubiye mu masezerano, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo igomba mu minsi 30 gutanga urutonde rw'imishinga y'ingenzi izafasha mu guhanga imirimo yo kongera agaciro ku bikorwa mu gihugu, guteza imbere ingufu n'ibikorwa remezo no kugarura umutekano mu duce dutandukanye ku mabuye y'agaciro. Hazatanga kandi urutonde rw'amabuye n'ashobora gucukurwa
byashyizwe muri strategic asset reserve ahibandwa ku mabuye y'ingenzi na zahabu. Amerika izahabwa amahirwe ya mbere yo gutanga igitekerezo ku mishinga ijyanye n'iki ngiki bita strategic asset reserve, ariko Repubulika Demokarasi ya Kongo igakomeza kugira ijambo rya nyuma. Hagaragajwe kandi imishinga ikomeye irimo gusana umuhanda wa gari moshi uhuza Repubulika Demokarasi ya Kongo na Angola mu murongo wa Sakania Lobito uzafasha mu kohereza hanze birimo muringa cobalt ndetse na zinc. Imishinga izatejwe inkunga n'abikorera ndetse n'amabanki mpuzamahanga. Reka fate aka kanya kugeza kuri uyu munota mwese rero twari turi kumwe hano kuri Region Info. Mbashimire cyane, n'iby'agaciro kandi n'iby'ingenzi gukomeza kubana namwe mu biganiro n'amakuru tugenda tubagezaho aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye. Namwe mu makuru akomeye cyane kandi ingenzi twari turimo tugarukaho kugeza kuri uyu munsi wa none. Ku muntu rero wamaze gukanda subscribe, bravo cyane, naho turayikanda ukadukurikirana umunsi ku wundi. Ni by'agaciro ariko kandi byaba byiza kandi bya by'akarusho bikoze. Turaza gusura amasaha imbere, hagati aho bukanze like, igitekerezo cyangwa se inyunganizi muri comment. Ibindi byose rero turakomeza kujya tubikurikirana uko byifashe cyangwa se uko bimeze. Turahura mu masaha ari imbere, tuza kuba tureba izindi update ndetse n'andi makuru abakomeye agezweho. Nguko rero uko byari byifashe kugeza kuri isaha. Njye ndi Bosco umutaramu cyane, mbabwira nti ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda.